Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan nga ador. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakapagsuratak, takayat kumit nga ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Asak matlaeng ti ayan ti parikot. Aklunak aman nugal kan bartekak. Iso amabaybay akpayan dagiti anak ko. Nabayagan na pimusay ti asawak, gapu iti nakaro asakit. Makabil ko payan dagiti duwa nga anak ko, no kasta anabartekakon. Bueno papagayam, intay denggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni pagayam nga ador. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nabartag kayo man ang tatang. Anyak ko mati baby ang musika. Ito saranak man gititik kanak tamabisinak. Awan ti bagas kan si daon tayo, tatang. Anya? Awan mo ti nyawat yung kanya kay gatang ko iti bagas kan si daon. Ay salbag kit dedikas to yabiyag. Nagremedyo ka kumamata na. Mabainak mo tamapan umutang iti tersena ni Auntie Virgie. Taadon ti utang tayo ijay. Tanya nga raw tikat no mapasama kita ngay Agmin nulagat talatan, agmin nulagat tayo lain. Kasta ka di. Tatang. Mapan ka di tersena. Tayong kaumutang iti bagas ken sardinas ngay ludom. Tatang. Anya ba lang tararamidom nga itang na, Agtig na ka na! Saan nyo pailang anabayadan dagiti utang nyo? Umutang ka manen? Imbaunak namin ni tatang ko, auntie. Ni tatang mo ko mga ador ati umay dito'y tersena, takasaritak. Nabartek, Auntie Virgie. Ay, day takat ti paglaingan ti amam. Ay, kakaasi kayong anak na ng umay agrim remedyo iti kanan nyo. Auntie. Jay ko maigat-gatang na iti arak kan pulutan, kat iserbi na kada kayo. Angam saan mat, tay gastos na lang iti awan kas-iskan na abanag. Auntie. Ala, mangtedak iti utangem. Ngam inton sumaruno nga umay kapay umutang, di kan ikan. Manang ana, nalpas ka din nangan ni tatang? Wan, nalpasan. Awan imbati na si daunta. Anya? Sinda na amin ti may sa sardinas. Anya matan? Sana bale, boyet. Adamot asin. Ison ati ipanganta. Anya matan ni tatang? Di na mo panunutan ti kadwa na amangan? Nabartak ni tatang, ading ko. Iso abaybay amon. Ana, alam amin ang murag, tayong kalaban ni Karayan. Wan tatang, kadwak ni boyet ang mapanaglaba iji karayan. Katanya pa lang arutar aramidom ngay. Urno umundag iti murang tayong kaglaban. Saan kami pa'y anagarmusar, tatang? Adula amin. Uminom kayo lang ni Tiado Adanaw, tap numabsog kayo. Anyo? Alan, yung kaya ba ng jikabsat mo? Tayong kaglaban ni Karayan. Sambutan nyo, tidarang ti init. Ayan ni tatang nyo, Ana, boyet. Apay ada kayo lang ang taglablaba dito'y karayan. Rimor anasapa, anti ason. Ay, talaga nga irresponsable dahi akasinsin ko. Ante, adda ka di tinapayo dita? Ay, adda Balon ko nga umay aglaba dito'y karayan. Mabisinak ngamin, ante. Ala, boyet, di ka lagbabain. Alaam di taayan ti pagbaluna. Tamangan kayo iti tinapay. Amok amabisin kayo. Agyaman kami, anti ason. Sige, isardeng nyo pa'y nga rod ti aglaba. Mangan kayo pa'y iti tinapay.
Kasinsin, Ador. Kanayon latan ngagbarbar tekter aramidam. Di mo pa yan maasikaso dagiti anak mo. Asikasog mat ida, kasinsin. Nakagiddan ko ida nga aglablaba ije karayan. Saan da pa'y anagarmusar. Iso nga inpakan ko kadakwada ti balon ko. Di mayat. Tapno iti kasta kat nabsog da. Kasta, tapno damat sirbe ti panagkasinsinta. Ador, no agbalbaliw ka, sigurado amaragsakan dagiti anak mo. Na, Tano kastam laang, amangan no agbabawi kanto iti udi na. anya? Sasawumat, durbab? Anya? Mala, makaammo ka. Sige, panawan kan dito'y paraangan nyo. 5 basaklaan kat nakita ka, iso a kinasarita ka. Ay, mabit lang kasinsin. Ang mga nota kwartam dita. Pautangan na kamanman. Anya? Ay, awan kwartak. Sige, ditakan. Ay, kasinsin. Pautangan na ko na. Tabayadak to ng mga bakakitihuitain. Pare Ador, nasaya mo ta, nadanon ka dito'y balayaw. Apay pare, agpainom ka. Saan? Nga mo may kawisan nga agtrabaho. Tawan ka duwak. Anya trabaho? Agkabitay. Kontratahan ta. Kastaya. Kaya't manungay mo ti kontrata ta. Dipinday. Agkudwa ta. Sige. O sige, mayatak nga ron. Nasayat mo, tapno adan to kwartak. Tatang, ada ngamin mabayadan iti pagadalan mi. Gaputa ada party ang maangay. Kat kunada anas kan ama ki-join kami amin. Isupay ngamin di points mi nga ito ti teacher mi. JS pram mi ngamin, tatang. Atulamin day ta. Inka kiti makipurday at nadakwardam. Atulamin day ta. Pram-pram di ta. Tatang. Inka kiti makilabada. Tapno day gatang mo iti bagas. Tatang, kaya't kumati maki-join iti JS pram mi. Na. Siyak to lang ti saan amapan. Kan may sa. Nakabulod ako ni iti sapatos kan bisnidang. Noon niya timbaga. Iso timatong pala. Nawatam! Ala, mapankakit di. Bay ampay lang dagiti lalabaan dita. Aglabakan to inton Sabado nga awan sirrak mo. Wan, auntie. Sige, ikan kamutan iti kwartam. Tapno di kakat nakakaasing awan kwartana. Agamanak, auntie. Nasken mo't ang mapadasam ti kastaa nga aktibidad ti pagadalan. Auntie. Tauray da kami idi. Adamot JS prom me. Kat mayat. Pasig a pink ti kawas mi a babae. Kat ti sapatos mi puraw. Kat dagiti mo't lalaki. Desente mo't akitaan ida. Auntie. Ala, ingkagsukatan. Buludam lat tatay kawas ti anak ko, kantay sapatos na. Umanay kun kaday jay. Tagpada kayo, anak ko tong. Kunak no saan ka na makaumay, Ana? Dandan nga rin siyak makaumay. Anya amot hindi ka sasaan bingagkam sa Jerry. Sipod pimusay ti inami. Nakalinlidayan ti biyag bingagkam sa. Ala, gusto pa lang dayta. Saan ka nagsangit? Jerry. Ti panunutom ita. Kat agragsak ka. Taamin tayo dito kat agragsak. Sige na, Rod. Basta ti makunagkan ka, Ana. Agan anos kalat tayo di balayo. Nga oray na oyong tamayo. Aggagat ka. Kan agsingsingpot ka. Iti kasta. Maliklikan ti panangkabil kan ka ti amayo. Agyaman na kan ka, Jerry. Naimbag tada ka, best friend ko. Sikat ti mangpatpatibker kanyak. Verje, mutuin da sweldo anak ko, naglabada kan ka. Anya? Alam na, mutuin. Ay, saan ko nga itadkan ka? Kan maysa, saan ko pa'y pinaglaban ni Ana? Inton Sabado pa'y lang timbagak a panaglabana. Anya?
Katayan na ngay ngarot ita. Awan mo ti balay. Napanak ki JS Pram. Imbaon ko. Naglayang kamatan? Awan ngarot ti klase da, dirumbang ko mamanggad da. Kat, sika nga amada. Anya ti araramidam? Oy, Berje, awan ti bibiyang mo Hoy, Ador! Na? Ado pa lang ti utang yu dito istor ko. Agtrabaho kan tapno makabayad ka. Poskol rupa! Wen! Bayadak to amin dayta! Kaanon to? Ay, talon abulan ti utang yo. Kan manay na yun ang lata. Di ka kadagdanag. Taibayad ko, titangdan mo ka ni Ana, iti panaglabada na ken ka. Anya? Jay anak mo ti patudunam ngagbayad? Nagawan at talaga ti bain mo, Ador! Oy, Berje, awan ti bibiyang mo, iti biyag ko. Gaputa saan mo't asika ti mangpakpakan ka na kami. Naawatam! Anya? Ay, una yun dayta, boy. Mabisina ka talagan, Auntie Asun. Mangilabanak ko man, wadatid dayo. Ala, umay ka, baro. Mapantay di kusina. Agyaman na, Auntie. Apay, saan kayo nagluto? Tawan man latimakan nyo. Nabambanuga ka na panangayo, Auntie. Ngamawan mo timakan. Ay, una yan. Ala, agtugaw kantay dasaran ka, ha? Agyaman na, Auntie. Ala, mangan ka. Agbusog ka, ha? Day tatiin na po'y konsidaan. Mangan ka lata, boye. Anay ko, tatang. Imbagak kan ka mapankalangan manggad. Ngam saan? Talapan ka kitin na ki JS Pram, ha? Anya ti kasta kay naramid mo, siga, Ana? Ala, agsardon kalangan iti panagadal mo, ha? Gaputawan mo't lang taramatam nga gadal. Kaskan ni Buyet, agsardon kamatan nga gadal. Agtrabaho kayo langan, tapno mairano dakpay kata kayo. Anya, pumanaw ka dito'y balay. Papanam ngay manang, umayak mat. Inak manggad, kat agornungak, tapno maituloy tati agadal. Sa dino ti panggadam, Ijay syudad, umayak mat. saan mabalin? Angam kasanuak nga ruden. Agbati ka laangan dito'y balay. Ingkalatan mangayo iti pagsungrod. Umayak kumamat manang. Sana bali ading, agawid ak tumat laang. Sige nga rod, basta agawid ka latta kumaa, hindi ka mang liplipat. Uwan ading, sumurot ak ka ni Beth amapan iji bagyo. Ta sumurot kami a waitress. Ala, mangtod kay ti arak Berje. Ta bayadan to ni Ana into nagsuldaw. Anya? Alan Ay unay daytan, Ador. Agraman arak kat agtaod pa'y iti anak mo? Na. Di ka di makonsensya. Nagadomot din na saw. Ikanak ka di wano saan. Sige, ikan ka. Nga maudin dayta. Mangtod kang matlagayam. Nga nagadopay lang ay pagpagam. Nagadong artim kat saan gamot nga artista. Ala, mangtod ka rin din. Naglastog ka, sigakot to. Anya kumakit, ibal mo kanyak, Nubilang tagrangat na. Wala. Kastagaya mo. Ay! Anak! Nerwin na to! Ay! Gonggulan! Oh, apay, Ador. Anya ti pampanunutam. Pampanunutam no asino ti agbayad dito ospital. Di kagdanag. Siyak ti agbayad. Tawan met ti amok a pangalaam iti pagbayad mo. Kasinsin. Ngam saan adawat dayta? No di kat bayadam to. Uwan, kasinsin. Ngam kasano ang mabayadam? No di ka matmanggad.
Kas idi, damag ko nga adda kontrata yu iti Cavite. Ngam di ka mat nagtrabaho. Tanapan ka kat nakisugsugal kan nagbarbarta. Kasinsin. Ador, pangaasim ka di tagbalbaliw kan. Agnakam ka kuman, takaasim at dagiti anak mo. Kitaam, nagsardengdan iti eskwela da. Ni Boyet, noan niya laditan ter aramiden na apagkukwartaan na. Takuna na, agurnong iti pagadal na. Ket ni Ana, napan nag-waitress, taagurnong kanuman. Apay, saan mo ka di nga ay ayatan kan ipatpatag dagiti anak mo? Awan ka di atalaga ti konsensya. Kasinsin. Ador, di mo urayanan agumura dagiti anak mo kan ka. Katlipaten da kan nga amada. Inton agimbag ka, agtrabaho ka iti husto. Kat aywanam kan ipatag mo dagiti anak mo. Tainton aglakay ka adi kan makabaal. Isudan to, ti mangaywan kan ka. Uwan, kasinsin. Di mo kumaurayan nga adapay mapasamak anasaam. Sakbay ngagbabawi ka. Nagbalbaliw akon, Mr. Longley. Kat ita, may sa akon a responsable nga ama. Agyaman nakiting kay panangidrama dito yung surat ko, kat sapay lakuma, tanakaipa ay adal, kadagiti padak nga ama. Ito'y pagayam mo, ador. Agyaman kami mat, pagayam ko nga ador, iti dayto apakasaritaam. Ket timakunak, ituloy mo ti agbalin a responsable nga ama. Nang runa tawan metten ti ina dagiti anak mo. Itultuloy mo ti agbalin a nasayaat nga ama. Iti kasta, agtultuloy mo ti ragsak dagiti anak mo. Tauray nakurapay laeng kumati adda panagbiag ti maysa a pamilya, basta naragsak ken agkikin na awatan da. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam nga ador. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken iti mat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.